Are. Non, on a la marre, mais il y a problème de connexion, quoi. Yeah, on est un problème. On partage directement. On a une famille comme yon, comme moi. Partage directement. Mi mani kajo bondo no buri annabajo yo labe ko fi par rapport e dirigeant be ben mani kabe bombe mabbe ben fewjobe mabbe ben ko satti be subi mo mabbe on par rapport e nganano yimbe membe labi ibe subi nganano e di mo mabbe ben no de subi ndinama asinda mani kajo ko rasmi mani kajo mojo no buri annabajo yo labe donc ara jama yo wa famuru partager directement adna fo ya partager nana ko problème de connexion me bu no quoi yeah. Donc, mi andi le on jon partager mo e directeur. Donc ara yimbe be wa famle dim piji donc ara kono woni de. Ya, kono woni fian son sembi dalla mi sembata. Mi yeti ko mi négligata do ay gotemo. Mi yeti ko démocratie be wi c'est la moitié de complice 1. C'est-à-dire un goto so yalti élection so woni 45 si goto watti ko do hare on to gagni ki ko doni. Oui, valeur net donc là une église goto donc awre le do fami sembine yimbe ben partager directement partager mais ni lina ne ngoy dire parce que la marno jaka problème de connexion quoi wifi on wadi hari no zinglin ni gagno beppa e mawdo gagno buay gagno beppa ira yara ka force mawdo mi famal ko vida ya go baba mi famal ko partager directement minni nane ngobe andili yoda partager directement adna foya petit ko minga di ko minga la dinya ugol blogger be ben petit sina alla sale wada be kan euro men do petit wollembe goddo hino panta no ndayga pitara na yennu gol nene goddo e baba goddo petit on famude hey goddo e golli hakkile den ko hor ne petit jabu himbe ben foyna maka bandi ma hesta mako ani petit mais ansidani ko falla théâtre ton objectif petit ko falla don hewda hewte goddo ko non sha physique ajaba be yenna ma nene be yenna ma baba do wada piji fo petit mais golli rakile nen petit on be ko hakkilo ma fi bande petit jangude mo jagga fo tekkere nappo baba jangudo petit on fama piji ningoy gana boy ganyo beppa mi yo ila yara ka force mi ala no modo mojay partager directement tamoto to ko goddo wolta ka worle do he on jaba jama ko ngaw bi jonna exemple parce que mi do yimbe boerbe wallan ko mi lay fujo mi anda ko mi fala kono seeda be yibe bangande be piyini be tayna mi fi hobbe be yilla kam feedo petit on jabay kono hobbe go kono wiide la nayi mi juldo taw ben la ko bi créer ko an peut ajaba puis il faut accepter que c'est la vie mais naskalma gonga portugais be naskalma devagari sera petit mi mo labe mi do ande alla buri be petit warna hala petit ka pratique afamu de mais nini mi chaba mi konge on fama partager petit why korka bari why big up at top depuis au Canada ko ene modo nani voilà petit la euro kadi action fop la profit kadi mi yuri action fop mi do douani be kadi parce que min ka action mi jeya causa on famu de donc yalla wadu barke e kala ressortissant do ka axe e kambe wonbe ben ka axe kala kadi pay ko woni ko feina wara e sabu digre yo alla wadu taw ko yalla wara ben yo alla wadu taw har ko yanu be sayid on famu de wano jihad hara ko fi sabila parce que sabu patri mabbe on ko wari be hara yalla yaafobe yalla wadbe be yaafabe yalla wadbe enen gar wonbe be do te jabu sansu ko diman ka ko mo inen diman lutte resistant adnan ko non on famu de wota mo wokar jabu hay fingol dalen bieti ko dalen mo beno alla tagiru dum non petit no wodi himbe ko munyibe ko nebuda be wante ka boni be yotto ka ko ndene be speaker no histoire bodini dalen parce que ko bi mojo jononti wawa famu de dalen o mo yoton do ko oni annabajo mo walla addani laginew
Sumini Annaba on femme terme en sens propre, il y a sens propre, sens figuré. Donc je vous parle dans le sens figuré. Dalen ko Annaba on ko mo be addani Guinée bebe. Jonnon laamu ngu bay ko bandi be rejetimo. Be aybini be yenni mo be yersini mo be yenni ay ndiman ka ko makko. E bienni makko e fami makko e leñol makko ngo fop. Kono alla kadi addu e kadi goddo go kadi buri odo parce que ko ha objectif on tim. Jonnon un exemple, so yi procédure Annaba be fop no be 124 000, nous l'avons 313. On fait modèle. Donc, dernier prophète comme Mohammed, ben il faut pas un objectif commun. Quand on a l'oron qui gagne des missions, qu'on a la canada godogo. On fait modèle. Hadj un objectif on tapama. Donc, on a un pays dont il femme. Quand on dalen ka woni lo yimbe be weltan do dalen sabu hunde water. Sabu piji bus. On fait modèle. Dalen taw sabu inde makko ne woni sabu himbe busse di na foremu ha Europe lo be ko ngeli kaydi ka piji busa inde martabaji go confiance ko sabu dalen dum don tout temps ko buy parce que hari hande goddo hebale dum don ti jabay deux dalen sabu dalen kadi findini pour long on famu de fe I haka ba Mamadou wolno do ko ba Mamadou o susni pour long piji go kono sabu dalen kadi bangina ni pour long gagne ma ko tigi o andi pour long honno wondir ko honno wondira o andi gagne ma ko sikuno ko beno ko aybe makko mako hibe makko o laabani mo hande kadi ko tout ko mouvement tout sauf lui dum non ko sabu dale wadi dum sabu dale kadi go li wonde man na opposant historique be fidjum ba mo de fulbe hitirbe woli bendo na jaka jaser mabbe hadi be heba lam jaka c'était contre le système ba sere mo ganda dum goto be ganda hikala bani donc mingo mi fala ko remercie Dalen konon alla tagirimo yeru durant 15 ans de lutte ko wadi do ko buyno parce que Dalen on a tika histoire hande kala poul woni guinéenjo woni maninka woni soso wondo lagine ka bernde makko arna na fi yaga no subi ka bernde makko Dalen est une bonne personne et ko wadi ko kad c'est une légende ha adna tagge o himbe be yegide ta fi makko joni ko en duwano mo yalla wadu barke makko lutte durant de lutte ko wadi ko yalla bantu fi makko yanya fi makko parce que odo o yegitata ki adna Dalen ko wadi kon e ko woni kon mi ho e domaine mo woni on dum do watan wadde to yimbe be wi Dalen no fofi on fami goto asanta sintere on famu de yimbe be yo famu dum lam hoya lam ko négociation on wawa kadi famu de be manika be ton ko lamu do ko yimbe initiabe ko yimbe préparable haron se pullo no woni ni ko bundo on famu de donc yimbe be wawa famu de dum secteur ko nanto be wala inde makko do fop c'est pas une grande personnalité ko kanko négocie yimbe makko ben tout ko hajon kon système de god kambe be préfère won go lo hayse be gollata ko empêche go mani c'est une fala on objectif fonctionnaire mani tajon kanko ko empêche pour le tout kalam na golle adim haji makko alaaji on famu de donc pour le wawa famu golu mais yo lutto yo continue on famu de décision yette yimbe be burta utukul kite on no wawa famude parce que fulbe be kan wodi piji buy kon lorribe fulbe be jama fono fottani be mari haqqe mari jawle be dabbe wakili non ko gonga kono a yette do fulbe sappo har jeena yo fop no mari haqqe goto wona laabi barbe be haqqi ya bawo mo ala haqqe be jetton do mo yeso fewje e hore majjere hatta majje ko du soji fulbe be ngande hore be mabbe foko yimbe dumabe ndare no coordination hole pulan pay ko jangu ko no wodi marko duma fama marko 6e sens déterminé be marbe sousbe courage be jetta no be wara commerçant jo hore dum hakkulo mo el ese dum ko hakkel gollira dum oyi pullo ko dum fallimo sina dum mari hakil kono e der no fo jetta hakkulo be wara ade laifujo baaw partager directement partager on famude dum no jey ko lori pullo biya leñi ko du sendi be mabbe kambe ko ganda ngale faamu dudi la façon monton mais haysino dudi kambe ibe wakki ajetti do der himbe sappo hakune mabbe ngeena yo be ala be hakkil fo be jetta faamu do be wada mo yeso kambe be anda be fu be wona baawo hatta moja parce que wondo fewji don ko faamu do enen dano marbe be hakkil fo no baawo wondo fewji don ko layifu ko do ita fulbe be lorri tumbe yiti to woni be jas parce que on tinade ko wente nawnare nafi ganga e pares e jasser ko doni problème pour l'homme on famu de yo yimbe ben terto si lutte no wade de combat no wade on famu de fi affaire lamu yo tede ota onon to yo nate wolugol halaji dumaji
Hey, moi, j'ai pas besoin de se justifier ici. Une gol comme mini. Ah, bah, attends. Yo, il me terre ton victimisé, ou l'itagol, nous m'a dit. Yo, il me met exemple sur l'Iran, nani sur la Palestine, comment dirais-je, comment dirais-je, les Israël, là. Dans les Palestiniens, Israël. Annaba be Allah addi be foka wor leydi do 100 millions fop ko mabbe juif kono hande be ala l'état be ala be litude palestinien be la même chose arabe be la même chose oui arabe be ko be sonja be marde be hirta be warana be lanca leydi mabbe no suti dum hi annaba be len fop ko mabbe je kambe le Allah no kibe annaba hay nela do mo Allah burno yor ko mabbe jeya dum don malgré be torade be nade ka jambe be toro kono Allah ala intervene parce que moi ti de terte wadugol ko hakkile mo wastay Allah no burdi ndionga jama on esprit de supérieur ça ne peut pas marcher yombe ben terto dum si tay ko affaire leñi dara leñol burta na ben terto ng esprit de supériorité lita wakilo kono wata hoygol pijini partager directement on famude pijini wata hoyrde non donc ko lito wata gollugol tigi on famude ko lito wata wakki sans gol pijini on famude donc o yara be kambe tibe déterminé be wakkili hay o gurana mondo be mantorde o gurana tigi ko jijantarni o dum dole ko moƴƴi kon ko Allah hidi ko jijantarni dum jonnon ko boni kon on famude yo yimbe be accu ha sondirgol hakkude mabbe yo yimbe be yiddi ko wallahi lazim ko hakkuna ni Allah mo o wolande donc andi ko fiyonu yimbe be fo nani pullon portojo nani mo dialeji kan nani pullon he wona wastabe anyube au fond du cœur ko jalousie ko nawlingu ko be andi ko au futur pullon o gayne ko sabu dum tum porto be nandi fulbe be nandi ko be andi ko kono yimbe yitabe kono be yitabe be andi ka to tard windi ka histoire pour long hetta les gars dum be andi dum do empêche de dum ko wallahi lazim be andi dum on famude donc depuis i atuji do fop si la maridi awata maîtriser awata idonti dare porto be bay be ari lagin autant colonisation et autre chose là on famude bay be wi o fulbe be soumet ta ko do si be la dili ay neji fop be soutenu ko feder buti miye ka France o ni o ay be ngole yo beta poul to njabu be jonnu be gollamo be so be jonni la be no andi ko an ben ko be doftota koy est ce ko fenan be fe ben ko be fe be andi pijini mais ko lutte négociation ni ngeni wade fi yo moju on famude yalla mo partager directement partager mawdo gagno bu ay partager directement mawdo on famude yo yimbe be waaw famude dum on famude yo yimbe be waaw famude hebo mentalité yo yimbe be terto kado esprit de supériorité no buri goddo burda goddo hondu ngala fu ala lam goddo si ala lam da way to ontade wore goddo yo yimbe be waaw famude din piji yo si sérieux no jette de yo sérieux no jette déterminant c'est la hasu ndirgol yimbe objectif on ko lamu mum hende walla be kambe wona esprit de vengeance arda kalam ko mo bindirgo guinen fop mo ina golla parce que do pour lo nandira dum non ko dum non voilà yo jama wa famude dum partagez directement partagez et puis s'il y a des questions à poser posez questions ni lando lo la miyabo donc je suis prêt à vous répondre je suis là pour ça on famude eu estou aqui por isso aquele que estão falar aqui língua português quando vocês tiverem mesmo algumas perguntas para me perguntar, você pode perguntar. Estou pronto para vocês. Essa é por causa aqueles que estão aqui em Angola, ou no Portugal, no Moçambique, não sei o que. Estou aqui mesmo. Tamo junto. Muito obrigado pela vocês. Colon Piri. Partage directement. Oh, Mamadou Ali Bari. Liwa, ça c'est mon meilleur ami Ali au Maroc. Mamadou Ali Momaka. Partagez directement. Ouais, Jakaria ou so, quand on a marché de Safia Diallo, quand on a Ali so, on a big up à vous. Il faut partager le direct.
You had now for you. Donc ara ko no mo atam be tande dum no. Ko yimbe ben jabu hiya gonga di sans mentalité on. Si yo moju. Ya partagez directement moja. Partagez mon pose une question du monde, je suis là pour vous. Oh, angolo nanata. Minanata anglais de moja. I don't understand English very well, very well. Ouais, bonsoir, on a marché de qu'on a fait une. Autre message. Ko kala supporter de Dalen. Ko yo tora no mo dua, wala na mo yallahu on bantu fima ko yo dua no mo. O litu got contre li bandi di do hoya finani. Bientôt nous parce que Dalen on a contre la guerre no litu ko contre li bandi di na fop ko bandi di fon farana ka mo lamu. Kalamu mu décider tete ko be woni hidamu farana ka mo lamu. On fama pi Dalen ngo jasa fofa imo wakili. Yalla wadu barke makko yalla bantu fi makko yanya fi makko sabul nyandi yalla hon okkumuri beda fi makko Suleiman Bari accuno duko lan kon nge brigadier on wadde do kon nge bêtise ni ta not dang oh on famu de piji ni no ni Dalen ko weltano mo burto metan hay dalle condition normal Fouta Diallo be do wadde monument makko Dalen parce que o woni e berde himbe men o woni une légende ka berde yimbe men o feñi daɓɓini makko ni bernde kala guinéjo kawrele ɗo hiɓe dowa wadde monument makko par ce que muññare nde o naɓi nden e sondiaji ɗo waɗi ni hay goto heɓa ɗum o woni omo dowa wonde un exemplaire à suivre donc yimɓe ɓe respecte Dalen. Moi j'ai mes 37 ans 37 ans mi mari ya bonneturement ya tatuno ne ya tabate ben ya Bled Diallo ya code ouais bengo no wali bawa ndo non y a pas de problème son fala ka bodu no ko adi mom cela n'engage que toi mais yo me wa femme de Dalen il a été un exemplaire akela no dugol fi Allah ko lu mi bloquer au numéro anda bolantu parce que be ko kan manda no be wayri wa sali kono wa jombarki ba Marceau de Afedine. Partagez directement, partagez-moi. Ah, kola biol mi halanta ma minima ko 37 ans mi mari. Ka ko nu fa la wolu yon. Awa ino, sita ida Dalen nun ko ajuma non. Andi toujours yimbe be no dimbe wudabe ka wore leydi do. Afamu de ay anir goddo betarda mari preuve. Kono Dalen ino a hidamo kono wigol ko bondo dun no jamantama on famude ko dun annabi sa wolno goddo ko anidamo ko merit ko jondutumo dawari de way Dalen wela tala kon Dalen ko mojo nani Alpha Condé no wela mi kon Alpha Condé ko bandi Dumbuya no wela mi kon Dumbuya ko bandi wala kono wigo Dalen wela tama Dalen ko bondo ah mawdo no c'est trop dit. Ara menen ko andume ma maran ko itti ko ngadara en gerda. Ah ok, y a pas de problème. Ya jetu numéro, dete numéro on fala be yodu de fi anka privé. 00244 Jon jetu numéro on 00244 934 75 78 02. Partagez directement. 00244 934 75 78 02. Et puis quand mi yeti keon so yiri la jikko bondo dun terte dun na lawol monno on famude ndare ko woni ko importance an etton no ko yeti kon terto don on famude be explica non de nyande kadi ko horde do on fama ni wodi himbe ko halaji jibi di weltabe hobbe kadi ko mi jannata ko pijini ko du weltabe mo be haaju mum voilà wa ko Cerno Sow ka ko no big up à toi
Yeah. Ok, musique 00244 934 75 78 02. Avec un numéro en WhatsApp, on a un code wingi, le code pénal. Voilà. Koine, partagez moi, partagez moi. Parce que qu'on a une fille en son séminal, là, avec l'autre. Quand moi la partage avec le gagnant, avec le gagnant, avec il a un comment conférer là, le gagnant boy. Combien n'a pas de ardonia pour le blogueur, les faux blogueurs. On fait de paroto de yen nous fille, vous na mena me wala on ko hakil men ardi taimu. On fait de voilà. On doit être un exemplaire. Partagez directement, partagez mon fils Allah. Partagez mon fils Allah. Hey, jaman gane de kala wonan do Allah wonan emo. Dun non jabe. Comme ataka do wonan de jange wakilo do jango kadi jango go c'est très important. Gandal no ngal wo wakilo janga ngal hay ko nyanne yaga. Mas ko nyamugol beppe. Kala mo nyamanda wekkeji mum. Ta kanko diro anda wa o fotte goddo go ko do wonde haqiqa. Si te kana woni trompo har kala mo trompo da on no odo il expérimenté konon pijini. Are partager directement Mamadou Kindi Diallo ya kono big up à toi Mamadou Kindi. Partager directement, il faut partager le direct. Partager mon fial là. Ouais, kodungi no fimo. Ouais, Kindi Diallo, comment vas-tu? Ouais, alhamdulillah. Partagez. Liwa, Mamadou Bari, Mamadou Momaka. Ah, c'est mon meilleur ami, Liwa. Depuis au Maroc, big up à toi, Mamadou Ali. Tierno Show, awa ino ganyo beppay. Combien n'a pas de ardo nyawgol blogger bebe. Jole lo mbere be dofto le garna yenno kambe tita be ya pijiri beta pijiri no serti be gondi naila. Mi wola no mo ferana lo kodingi kanyi sama kala ala magi. Mena yenno la ka mendo. Mu yenni me ngaki de mo were makone. Are ko du wonto. Wa alsi ni respect à toi wa. Mohamed Kamara kodingi mawdo watlo 666 ganyo bepay mawdo. Wa Abdul Kayem Diallo manda honno basko Abdul Kaba mawdo. Ya takuya mez, você sabe. Aqui em Angola takuya bem. Não viste minha dama tá no meu lado aqui. Tá deitada aqui, depois desce direito, depois tá vendo, né? Vamos fazer um pouco da língua. Pidi gonjaba iko Angola moni. Menenga mentiri nadi pidi. On fama na yo siku milo halki mi halkaki kole gawa irini. On fama pidi lingoi. Ah, ok. Big up à toi, Suisse là-bas, qu'on a tout le monde. Yalla, faites-en ce qu'il y a pas dans ma catage de ton monde. Allez, partagez directement, partagez mon fial là. Le code procédure pénale. Gagne boy. Gagne bec pas lui. Et puis, j'ai encore dit, je signale encore d'autres. Min kay tollo mi kanu tumbi mawli goy. Ko fami an ngowayr ni mawli. Mi fi mata mi yarta. Parce que aye ken be gonto men lan ko mi sular mi fi mata mi yarta mi yeto ndun ta rio la bango mi yarta bere mi fi mata mi fi men no ari cigarette tanka monno lagi kono do Angola do mi fi mata mi yarta mi yeto ndun ta nani voilà ouais, moi aussi je vous aime Baba Gibou le code 666 Fernando et puis on marque le carton si comme wole moton fi belede. Après, je décortique mon parapluie, mais ça l'a dit, bien, voilà, on signe, yo. Andom, à la prononcer sur ce nombre-là, fi wolu go to ma fi jion. On femme, ye code bingi kongi wolta, on faut ko code. Ko gandal kadi. Femme, yon pi jino ni salada. Partagez directement, partagez en la, mon fial là. Ah, si, ya. Tanoum, agora você tá falando cala, né?
no Angola do sahari city ale moy baydandi do tamari mburi seda au moins 5000 ma 10000 sari do Angola fenanalima Angola mburi Afrique fop peu importe no wayri Angola ta bala problème nyamete dum fo nandi problème logement dum bala dum Angola ko Europe Afrique non Afrique no wayri on wayri Angola ko numéro 1 andu be no andi wassalam. Partagez directement. Quand on va dire on marche sur le code. Partagez directement. Fiala. Partagez-moi. Ouais. Ouais, maman Seydou Diallo. Salut depuis Guinée-Conakry. Hey, mon pays d'origine. Aramele Euro ton menengenena il faut me le yettabe. Chala Jabi Mama Seydou, Amadou Diallo. Salut, oui, ça va. Maître Yaya, le code pénal. Partagez directement. Partagez-moi. Gagne bois et millions. Gagne bête paille. Quand on est fiant, son sembina la konomi sembirta. Son saboti la ngare ko wonton, ngare moni Allah maghfir lahu. Numéro encore 00244 934 75 78 02. Mimini Camara. Oh, man. Ouais, t'as bon, t'as non. Oh, une très belle question. Pourquoi le surnom code pénal? Waouh, une très belle question, maman. Oh, mais donc, me répondre te nyande gore, Inch'Allah. Mais pour l'instant, je ne pourquoi le code pénal. Quand il y a le wodi, on tout mendi. Partagez directement, fialla. Partagez directement. Gagne boy. Gagne bête pas million, il a la force. Julia Manodogo Mwali Bawando, Kontungo Falaka intervende. Mais prochain directeur après intervenir, oh la portugais traditionnel en français. Ma poulard. Maman Saïd après mi jaboto salade. Mais code pénal musiko do non kongoy. Après moi on pourquoi ceci non las. Prochaine direction salada di ko Julia all time o wala mi tradise. O wala ko miji ko ngela Guinée. Mano yiri Guinée nyon non. Partagez directement fialla. Bari mamu yelo. Ok, big up à toi depuis en Allemagne, mon frère. Connais? Yeah. Partagez directement. Kouri Bob manda on Jarias. Code pénal en personne. Code pénal en personne, aïe, non. Mais yo ti on sala jabi modo. Code ngino ngongi goyi. Après me dit yom. Mais il te mon Dieu sala jabi. Mais partagez directement.